nyuma y'imirwano yabaye ku cyumweru amakuru atandukanye remeza ko umutwe wa M23 ugenzura agace ka Karembe Karongi ko muri teritwari ya Walikale y'intara y'Amajyaruguru. Naho societe civile ya Walikale yo ivuga ko imirwano hagati ya M23 n'abarwanyi ba Wazalendo yatangiye mu gitondo ku cyumweru kare imara amasaha arenga 5 yose. Naho ibinyamakuru byo muri Kongo byo bisubiramo Wiri Mishiki umudepite uhagarariye Walikale mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu, ahavuga ko ifatwa rya Karembe ari ikintu gikomeye kuko ariko gace ka mbere ka teritwari ya Walikale M23 igezemo, kandi Karembe ni ahantu h'ingenzi hahurira inzira zigera Rubelo, Rucuru na Tsepo. Ikinyamakuru Seti kivuga ko Karembe ariko gace ka mbere ka teritwari ya Walikale kafashwe na M23 kuva imirwano yayo n'uruhande rwa leta yakubura mu mpera za 2021. Nyuma y'inkuru zemeza ifatwa rya Karembe Karongi, Juvenal Munobo wahoze ari umudepite wa Walikale yatangaje ku rubuga rwa X ko FARDC gufatanya na Wazalendo kugira ngo bahabavane. Munobo avuga ko kugera ku bukungu bw'ibirombe by'aka gace bishobora guha imbaraga kurushaho abashotoranyi. Aha yashaka kuvuga M23. Fiston Misona ukuriye Societe Civile Force Vive de Walikale yabwiye BBC gahuza miryango ko imirwano yatumye abaturage bahunga kuko ngo aho inzovu zirwaniye ariho ibyatsi biharengana. Barahunze bava mu byabo mu bice bya Walikale na Masisi ahegereye Walikale kandi nta bufasha bafite. Misona avuga ko yamagana ubushotoranyi bwa M23 yongera hati iyi ntambara turayirambiwe, turakomeza guhamagara leta kugira icyo ikora, ntabwo twifuza ko abaturage bacu bakomeza kuba ibitambo. Naho kubijyanye n'ifatwa rya Karembe Karonge, Misona akomeza avuga ko kugeza ubu nta gihamya yabyo, yongeraho ko abakorerabushake ari bo baza Wazalendo bakomeza guhangana n'abashotoranyi ba M23 babazibira. BBC yagerageje kuvugana n'uruhande rwa leta ya Kivu y'Amajyaruguru na M23 ku mirwano yo ku cyumweru n'ifatwa ry'utu duce twavuze ruguru, ariko ntibyashoboka kugeza ubwo natwe twakoraga iki cyegeranyo ari naho tugikesha. Imirwano kandi iravugwa mu gihe hari agahenge kari kumvikanweho na leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo, ruvuga ko rudafasha umutwe wa M23 n'ubwo Kongo yo idasiba kubirushinja. Hari kandi ibiganiro by'amahoro bya Rwanda byongeye gusubukurwa mu mpera z'icyumweru cyashize, ndetse na M23 yemera kwitabira ibyo biganiro. Gusa nyuma y'amasaha make umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahaye ibihano bamwe mu bagize umuryango wa M23, biba ngombwa ko M23 ihagarika kwitabira ibyo biganiro. Bisa nkaho byahise binasubikwa. Tukaba tunabibutsa kandi ko ku itariki 27 z'ukwa mbere uyu mwaka M23 yari yatangaje ko yafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe kandi uruhande rwa leta rwari rukigerageza kurwana kugeza ku cyumweru n'ijoro, rwari rugisaba igisirikare kurwana kuri uyu mujyi ngo udafatwa, ariko biranga bipfa ubusa umujyi urafatwa. Bidateye kabiri nta no kwezi gushize ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nabwo ibinyamakuru byatangiye kwandika ko umujyi wa Bukavu wafashwe n'ingabo za M23. Kuva kuri icyo gihe kugeza n'uyu munsi imirwano iracyakomeje, nubwo bacishamo bagasabana agahenge, ariko ubona ko atanubahirizwa. Murakoze, yari Bride Preacher ukomeza kubagezaho amakuru ya buri munsi.